urugamba nibwo rwatangira, imbunda zigiye gucuranga ku butaka bwa Kongo ivumbi ritumuke. Reka tubanze duhere neza muri Sud Kivu, muri deployement rutura y'abasirikare ba FARDC baturutse Gisangani ndetse na Karimi bitwaje ibikoresho rutura, bahawe n'amadolari noneho menshi cyane. Buri musirikare n'amadolari 600 ndetse akanahabwa ibyo akeneye byose kugira ngo arwane urugamba rw'inkundura mu buryo bukomeye rwo gutuma mama 23 ibura ubushobozi bwo gucakira Uvira, hagamijwe ngo kongera gutuma gitereka gasuzugura ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abarundi. Aba basirikare bapakiwe kuva neza muri iki gishamutsi cyo kuri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7. Turakubwira neza uko bimeze nyuma y'iko ngo bisize insenda bagamije kwigarurira Bukavu ndetse na Goma, bagwanyije mama 23 ngo kuko ubushobozi yamaze gushira hano muri Sud Kivu. Babonye neza kara kasa mutwe ko bwanakora n'igitangaza mu buryo bukomeye, ku buryo Burundi bwari buri gusenga bupfukamye ku mavi, kuko ngo butari bugifite ubushobozi na buke bwo kuba bwasubiza intare za Sarambwe. Runo rugamba rw'injyana muntu mu buryo bukomeye tugiye kwinjiramo akantu ko kandi maze ubundi tukarusesengura tukanababwira no ko ruhagaze imbere ku rugamba, kuko dufite amakuru y'ingenzi kandi akomeye hano ku muyoboro mugari, makuru yagezweho kandi yihutirwa. Nanone kandi turagaruka ku masaha 12 yamaze gutangwa ku ngabo z'abarundi neza ziherereye mu gace ka Ruki ngo zibe zamaze kuhava ndetse na Ruvunge bwangu, nyuma y'iko mama 23 iriye Karungu muri ho parato mu bitero bikomeye cyane bivugwa neza ko byagwemo n'undi mukoloneli w'ingabo z'u Burundi. Ibi turabikugezaho aha ni mu mboniza Uvira ndetse no mu marembo, ubwo ni mu bikingirwa hagati intare za Sarambwe zakoreye operasiyo ikomeye cyane. Ibyo nabyo turabivuga. Hagati aho Gisekedi baramurangije yongerwa mu mutego ukomeye Joseph Kabila Kabange ndetse no Moise Katumbi wo bita John Numbi, uyu ni generali we, bo bamaze gukora kwa risi ikomeye cyane igiye kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa mpaka babworetse. Ese bagiye gutangiriza operasiyo zabo zikomeye, ibyo turaza kubikubwira. Hagati aho biravugwa neza ko FDL zamaze ngo kwandikira Donald Trump kandi ari umutwe w'iterabwoba mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidajya zinogose n'imitwe y'iterabwoba. Ese baba bandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki? Ibyo turaza kubigarukaho. DRC yongeye gukoza gati mu ntozi, yamaze guhamagaza b'abacancuro ba Blackwater bavuye neza muri Colombia ndetse no mu bihugu bya Brazil, nyuma y'uko byari bivuzwe neza ko ari bazakora operasiyo ikomeye cyane yo gukura mama 23 muri Warikare mu bitero bikomeye cyane intare za Sarambwe zikomeje kumvikanamo. Ubu ngubu ngo bazanwe ikitaraganya bwango nyuma y'uko Warikare zone yari maze kugererwa mu buryo bukomeye kubera mbushi urutura ndetse no guhondagura abasirikare byaranze uyu munsi mu bikorwa bikomeye cyane byabindi byiswe by'injyana muntu mu buryo bukomeye. Ibi byose katuze tubivuge, murabyumva neza. Izi ni inkuru zikomeye kandi zihutirwa, ni ku mutekano, politike na diplomasi. Ikaze mwese aha ni ku muyoboro mushya kandi mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Abasaba gukanda subscribe kubera ko uyu muyoboro ni mushya twamaze gufungura, maze ubundi mu buteza imbere mukanda like. Subscribe rwose ni ingenzi, maze ubundi mutwereke urukundo, dukomeze neza muri update ndetse n'amakuru yihutirwa 5 kuri 5 kandi mashya udashobora gusanga ahandi kuri uyu muyoboro mugari. Namakuru yihutirwa cyane kandi akomeye twinjiyemo mu buryo burambuye. Tugiye kwinjiramo ariko duhere neza muri Sud Kivu imbere ku rugamba, muri rwa rugamba rw'injyana muntu mu buryo bukomeye. Kinshasa yisize insenda ngirashaka gutuma mama 23 iseba, kuko ngo deployement arakoze ngo bo bagomba kwikuba kabiri kugira ngo berekane neza imbaraga n'ubushobozi bagifite mu mirwano, ndetse ko batagomba gutengwa abaturage ngo ba Uvira ndetse n'abarundi ngo bari biteguye kubakira mama 23 yacakiye neza uyu murwa mukuru wafashwe nk'ubutegetsi bwa Kinshasa muri Sud Kivu, kuko indi migi yose ikomeye iri mu Bukavu yamaze gucakirwa n'aba basirikare. Intare za Sarambwe ziratunguye cyane kubona Kinshasa ishize imbaraga n'ubushobozi bwabo bwose hano muri Sud Kivu, by'umwihariko muri Uvira rwagati, nyuma ya deployement rutura ikozwe kuri uyu munsi tariki 5. Yo nakasa mutwe mu buryo bukomeye, kuko indege zamenye ziratunda, ibintu biradogera mu buryo bukomeye. N'indege zaturutse Gisangani ndetse na Karemi zujuje abasirikare bafite imizigo ihambaye cyane irimo amasasu, ibikoresho bya gisirikare bigezweho ndetse n'amafaranga ndetse ngo na morali ku rugamba. Harimo abarangije imyitozo ndetse ngo n'abandi baje ku rugamba bundi busha baturutse Kinshasa no mu bindi bice byagiye bikusanyirizwamo abasirikare ngo biyemeje kurwanya mama 23 ngo bayumve umutsi, kuko ngo bakeneye ibice yamaze kubambura birimo Bukavu ndetse rwose ngo hakabamo n'ibice birimo Goma, ko bagomba kwizamura mpaka bakayikura muri ibyo bice bwangu. Ni nyuma y'iko mumvise ko intare za Sarambwe zamaze nazo gukora deployement rutura abasirikare bashya barenga 10,000 ubu ngubu. Bivugwa neza ko bazengurutse Uvira, utari utirengagije bakomando rutura nabo bari muri Uvira rwagati barenga 3,000 baje nk'intasi kandi biyoberanyije, bakeneye kunetariza buri gitero cyose na buri gikorwa
ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gushinga hano muri Uvira. Ibi bitanze isomo ritazibagirana rigiye kongera gutanga ikindi cyerekezo gisha cy'imirwano. Iyi mirwano ruturika bigiye gutangira noneho mu bundi rwego rukomeye, kuko Kinshasa ivuga ko bazanye morali ikomeye cyane ku rugamba, kandi ko baje gutabara Burundi bwari bwiteze ko intambara igomba guhita isohorera iwabo bwangu, kuko M23 ngitari kuzihanganira kubona abasirikare barenga ibihumbi bahungira hakurya y'umupaka wabo kandi baturanye, bazi neza ko isaha kusa bashobora kubamisha amabombe igihe cyose babacakiye Uvira. Intare za Sarambwe zume mu buryo bukomeye, kuko iyi deployement rutura y'ubutegetsi bwa Kinshasa garagaza neza ko gahunda y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bushobora guharanira amahoro ndetse ngo no kurekera M23 bicacakiye ngibi rwose bagomba kubyikura mu mutwe, ahubwo urugamba ngo rugiye gutangira bundi busha, kuko umubare w'abasirikare bageze hano muri Uvira uteye ubwoba mu buryo bukomeye. Ibi sinzi uko bigiye kugenda, kuko abasirikare bararenga ibihumbi 100. M23 n'abasirikare bake ariko bafite icyo bita umwitozo rutura n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho, birimo n'ubwirinzi karahabutaka bugomba gutuma ngo havumburwa ibitero by'umwanzi byose, ariko noneho ngo ibigiye kuza noneho nagahomanwa mu buryo bukomeye. Ariko nanone mbivuga muri Uvira M23 ramaze gutanga amasaha 28 kuri 12 kugeza ubu ramaze guha bari hano muri Ruvunge, nyuma y'uko ihatatse turutse mu kiba cya Ruzizi no muri Hoparato igamije gufata position y'urugamba ya mbere, ndetse no kuri izi nkota za Uvira ikabanza ikabona uburyo kifunga inzira zose zishobora gucishwamo ibikoresho bya gisirikare bikomeye birimo na artillery zihambaye ziri hano muri Uvira ngo zishobora kuzamurwa bwangu zikajya kugaba ibitero. M23 yakoze agatangaza yahivuganiye umwe mu bakoloneli b'igisirikare cy'u Burundi utaramenyekana amazina n'abasirikare barenga 16. Abasirikare bose bongera gushiramo warimire bajya gutanga amakuru y'ibyo babonye muri defense ya mbere iri hano neza ugisohoka Uvira nkuko bivugwa kuri bariyeri ya mbere. Ibi byongeye gutuma urugamba rusa nkaho rusubira bundi bubisi, kuko intare za Sarambwe n'ubundi zari zimaze iminsi zerekana ko zitaragafuka imvugo rimwe nyuma y'uko zibari yambushi mu bitero byose bagerageje gukora, kuko byari byamaze kumenyekana bikarangira nta n'agace na kamwe cyangwa santimetero imwe babakuyemo, kuva Runingo, Sange ndetse na hano rwose aho bitanyangezi mu bitero bikomeye cyane bagabweho. Ariko M23 ikigaragaraho kuba komando babo basha bigaragaza neza ko bari kuzana impinduka mu mirwano mu byo bise kanikesha na taktike z'urugamba karundura kugeza ubamaze guhimba ziri gushegesha bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa. Hagati aho inkuru mbi ubu ngubu biravugwa neza ko Burundi bwiteguye ibitero mu buryo bukomeye. Nanone kandi Gisekedi nawe nuko, kuko noneho ubu tuvugana Joseph Kabila Kabange, uwo bita Numbi John ndetse n'uwo bita Moise Katumbi bamaze guhuza imbaraga ndetse n'ubushobozi bwose bafite ngo barwanye Gisekedi bivuye inyuma mu cyo bise kugeza ubu kurimbura ubutegetsi bwe burundu, bashigikiye M23 mu buryo bweruye batari kurya indime, kuko ubutegetsi bwa Gisekedi kunanirwa ndetse ngo ntibubona baburwanya na position nzima bimaze kubuhindura igisenzegeri ngo cyo kurimbura abaturage ndetse no kubakoresha ibidakorwa hagamijwe inyungu z'ubutegetsi kugeza ubu, kuko Gisekedi atinya guhagarika imirwano kugira ngo abaturage batamubaza ibyo yabemereye byose, kandi abizi ko ntacyo yakoze. Nanone kandi akaba yarananiwe urugamba, ahubwo ibice byinshi bikigarurirwa ndetse n'abaturage bagapfa, gutumira abacancuro ndetse no gusesagura umutungo wa leta hagamijwe kugira ngo yica bene gihugu. Ibyo byose rero bikaba bigiye gushirwa akadomo bwangu, kuko abangaba nibo bagiye kwereka bene gihugu icyerekezo kizima, kubera kumvwa na benshi. Ubu Moise Katumbi, Joseph Kabila bose babanye muri guverinoma imwe, noneho wagera kuri John Numbi we kugeza ubu kano kanya bigasya rutanzize, kuko afite umubare mwinshi w'abasirikare kuva Gisangani ndetse kugeza ubu mu gace ka Ituri, noneho na Gisangani bikaba ibindi kwa hose hagiye gutangizwa icyo bita muvuma na politique de peuple igiye gukora agatangaza mu buryo bukomeye muri iyi minsi. Biravugwa neza ko iki cyashya ndetse n'igitero gishya kandi gikomeye kuri Gisekedi mu nguni noneho z'umutima wa Kinshasa bigiye gutuma ibintu bisubira urudubi, ahantu hose hakavuka ibindi byigomeke bikomeye bigiye gutuma noneho M23 ibona imbaraga n'ubushobozi bwo kubona hihera ubutegetsi bwa Kinshasa ibihondagura. Hagati aho Iwari kare urugamba rwananiranye babacancuro ba Blackwater nyuma y'igihe bumvikana ngo bikanga kugira ngo hamagazwe abari baherereye hano muri Colombia batega indege yihuse cyane ya gisirikare baze mu mashyamba ya Warikari kurwana. Gisekedi yashize yemera kurekura amamiliyari noneho agiye kujya bishura, dore ko muri musirikare hagaze byiburi 10,000 buri munsi ngo arwana urugamba nkuru rw'inzitane rwatsinzwemo abacancuro benshi ibihumbi bakagaragara ku makamera batsinzwe bagenda basebye buzuye neza ikimwaro kitabarika ngo ubu wongeye kugaruka kurwana na M23 mu mashyamba ya Warikari
baturutse muri Brazil ndetse no muri Colombia bakarwana bari ku ruhande rw'aho bita Blackwater biyemeje kuzanwa na Prince. Abacanshuro karabutaka bagiye gusubiza inyuma ibitero bikomeye nyuma y'uko Kinshasa itabajwe mu buryo bukomeye n'abasirikare babo ngo bavuga ko bari gutsindwa uruheno bagakubitwa bikomeye n'abasirikare bivugwa neza ko babazengurutse mu bice byose ndetse ko badafite aho gucikira, bityo ko Kinshasa ikwiye kubatabara mu buryo bweruye. Yabatabaye ibahereza mu bacanshuro bwangu ngo bagiye kongera gukora agatangaza mu buryo bukomeye. Pozisiyo z'urugamba mu bice byose M23 ngiye guhurika, ariko ibisiko biri kuko birazwi muri iyi minsi abasirikare barenga 15 b'abazungu bapfiriye ku mirwano, batatu bafashwe mpiri neza mu misozi iherereye hano muri Warikare muri aya mashamba y'inzitane muri pozisiyo z'urugamba karundura. Abo basirikare bamaze gupanga zirimo gushegesha ndetse zikerekana Kinshasa ko itazigera na rimwe itsindiye imirwano kuko M23 yamaze kubitabira byange bikonde ngo ntibazigera na rimwe batsinda kuko ibintu byamaze gusubirira udubi. Intare za Sarambwe mwese mutinya ubu tuvugana ku mirongo y'urugamba barimo gusya nzite ibikorwa byabo bya gisirikare byose birigaragaza umunsi ku wundi kandi nta kabuza ubu ngo hagomba gufatwa. Warikare zone niyo yarigererewe kuva pinga M23 irwana urugamba rucecetse. Si ibyo gusa, mu buryo butunguranye cyane butari bwitezwe na buri wese, M23 intare za Sarambwe bamaze kugira ubushobozi buhambaye mu gukora ndetse no kuba basama ibisasu rutura igihe cyose babagabwiye ibitero karahabutaka n'abasirikare ba FARDC mu nkengero za Uvira. Barongera bakoza agatangaza gakomeye kwa hasi iratungurwa mu buryo bukaze nyuma y'uko babayoherereje amabombi ibihumbi kuva neza Runingo ndetse na Ruki ukageza hano muri Sange, ariko byose bikarangira nta na kimwe kigeze kibakandagiraho drone ahubwo bakazisamira hejuru mu buryo butunguranye. Ibi byatunguye cyane FARDC mu buryo bukaze ku buryo byatumye bakubitwa ivumbi rigatumuka, bikaba byanatanze n'intungenge zikomeye kuri kwa Hosiyo zuko noneho Uvira igiye gufatwa nta kabuza kuko ibitero byabo bya mbere rutura bari bazi ko ngo bigiye kunesha abasirikare bashya bamaze kugezwa ku kibuga cy'imirwano. Byose byapfurijwe mu buryo butunguranye. M23 gusama ibisasu ifatishije ubwirinzi karahabutaka kugeza ubu biboneza ko yakuwe muri Israel bwamaze kugezwa neza mu nkengero za Sud Kivu hano muri Uvira. Biri gutetiza bikomeye cyane abarundi ndetse na FARDC batigondeye ubwo bufasha kuko ngo ari bwo buryo bwa nyuma kugeza ubu bari bazi neza ko bagomba gukoresha muri tekinike za gisirikare zo guhabya M23 none birapfuye. Ese noneho ubu baritabaza iki? M23 yamaze kurya karungu mu buryo bukomeye. Turaje tubyinjiremo akantu ko kandi tukugeze neza ku mirwano ndetse naho ziri kubera tukwereka neza uko bimeze maze ubundi tugishosho y'urugamba ya nyayo. M23 yereye karungu mu buryo bukaze imaze kugira ubushobozi buhambaye. Hagati aho Warikare FARDC iri gutabaza ngo ikeneye ubufasha. Abasirikare ngo bahawe FARDC ndetse n'ubufasha hari bwose ntibuhagije. M23 yamaze kongera kuhongera bamakasike n'abandi basirikare bafite ubushobozi buhambaye mu by'imirwano. Byatumye ikibuga cyose cyicurika cy'imirwano ndetse n'imirwanire rutori ikomeje kumvikana neza ni Warikare muri Nord Kivu. Ibintu byongeye guhindura isura mu buryo bukomeye. Warikare centre ubu ngo biteguye kibatombe bwangu nyuma y'uko ubufasha bwose buturuka Kinshasa buri kuvuga neza ko butagomba kwibanda muri kara gace gusa mu gihe hari n'utundi duce tugeraniwe turimo na Uvira. Ibintu byamaze gukara kurushaho. M23 diploma yakoze n'ibikoresho ifite muri kara gace nabyo biri gutiteza Kinshasa mu buryo bukomeye. Hagataho Kongo yamaze gukora ikosa rikomeye. Ubu ngubu tuvugana ngo kujya gusinya amasezerano n'u Rwanda isize M23 yahise ihomba byeruye neza agace karimo Sud Kivu na Nord Kivu ko muri Kivu ya ruguru. Ibi ngibi kabishatse kuvuga ko nta byo kongera kumanika amaboko cyangwa se ngo kuzongera gusubiza intwota mu rwubati biri ku ruhande rwa M23. Ubu bigiye kongera kumvikanwa yidoha n'uburyo kingo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwakwitirira ko bugira ubugenzuzi cyangwa se ngo agace bugenzura hano mu burasirazuba bwa Kongo ariko katana hari ngibyo byose ngo bikazatuma abaturage byibura batujishwa kuko ibinyoma byose byo kubesha ko Giseke dazongera kurwana ngakigaruriza uduce byamaze gushira. Ibi byasohoye n'ikinyamakuru gikomeye Great Eyes cyongeye kwinjira neza imbere ndani mu butegetsi bwa Giseke kigashenjagura ingingo zose zimaze iminsi ziteza urujijo mu baturage. Turaje tubigaruka neza gatanu ku kandi muri izi nkuru zikomeye. Ikaze mwese hani ku muyoboro mugari makuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mu cyaka bari bwo bwa mbere uhageze reba munsi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye.
Namakuru twinjiyemo mu buryo burambuye imbere ku rugamba neza ku butaka bwa Kongo. Tugiye guhera neza muri Nord Kivu, muri bya bice bikikije Uvira. Wamurwama 23 yamaze kugota, uhereyemo abasirikare bose ba FARDC barenga ibihumbi 30 cyangwa se 40, kuko impoza ndengo ya Nyayitarajya hagaragara, ariko nuko bibarwa hakurikijwe deployement ruturu ubutegetsi bwa Kinshasa bwakoze muri aka gace n'ibikoresho ibihumbi birimo intwaro za BM21 n'amaradari menshi cyane rwose agenzura akanamenya ndetse na buri kimwe cyose. Intwaro za Sabasaba zatanzwe n'igihugu cya Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo, nanone kandi n'inkunga z'ububirigi ziriyo. Usibye ibyo kandi hariyo n'intwaro za FARDC zirimo BM21 nyinshi zirenga 6, ndetse akabayo ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimo n'imbunda za longue parallels zirasa mu ntera ndende, ku buryo 23 kuvuga ko irimo metero bike neza bikikije Uvira ngo byasa nko kwiyahura gukomeye. Ariko ibi ngibi byatunguranye mu buryo bukomeye, ubwo intare zasanzwe kuva ku munsi w'ejo zagabwagaho ibitero kugeza ngo byiswe ibyo kongera ngo kubaburira bababwira ko bazabatsindayo, ariko birangira ntacyo bifashe. Nyuma y'uko 23 imenye pozisiyo zose ndetse n'iminwa y'imbunda hose ayitunze, maze ubundi katangira kubakorera icyo bise akasa mutwe mu buryo bukomeye. Ubu noneho byatunguranye nyuma y'uko abasirikare bapfiriye ku rugamba kuva ku munsi w'ejo bihaye kugaba ibitero shuma, ibyo bita mobile attack, bikarangira baguye mu mitego z'imitindi zikabashibukana. Ubundi 23 ikabapimira ikanabavizirira kure kandi mu gipimo cya nyacyo, benshi bakasiga ubuzima kuva muri Runingo ndetse na Ruki yewe na Fizi. Ibi byongeye gutuma ibintu bisubirira udubi, noneho baboherereza ibisasu biciye hejuru mu kirere mu ntera ndende, ibyo benshi bakunze kwita sharing imbere ku rugamba. Gusa intare zasarambwe mu buryo butunguranye cyane, bongeye kugaragara basama ibisasu rutura birimo n'ibya muzinga byari kubagabwaho ndetse biri kuraswa ku bwinshi. Yewe ibintu biradogera mu buryo bukomeye, batungurwa n'uburyo kiba 23 usibye Robita kabiri yamaze kwageza ubwirinzi buri hafi kuyingayinga idome neza igurwa muri Israel, nubwo benshi bahamije neza ko ubwo bwirinzi bugurwa muri Israel bitewe nuko bufite ubushobozi buhambaye cyane bwo kuba bwamera ibisasu mu buryo butunguranye ndetse bikanapfobya, ku buryo abasirikare benshi bivugwa neza ko badeployinzwe muri turiya duce bafite ubwirinzi buhambaye, byatumye hataboneka umubare mwinshi w'inkomere cyangwa se ababa bashwanyagujwe n'ibyo bisasu rutura byarashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresheje abasirikare bari hano muri Uvira ngo 23 itibesha ngirengo umutaru mbese n'umwitangirizwa. Gusa mu buryo butunguranye cyane kuba byapfubijwe byerekanye neza urwego 23 imaze kugezaho urugamba ndetse n'uburyo bw'ubwirinzi. Nanone kandi yerekanye ubushobozi bw'uko abarundi batazongera gushobora na rimwe kuyirwanya. Ibi nanone kandi bikaba byatumye bongera guhita bakora advance ikomeje kugenda iniga byeruye umurwa mukuru wa Hindu wa Kivu y'Epfo ku ruhande rwa Kinshasa. Uvira werereye mu bikorwa byose bya gisirikare biyobowe na Generali Sunzu na bagenzi be bagiye gukubitirwa inshuro neza muri Uvira. Ibintu byadogereye ubutegetsi bwa Kinshasa bukimara kumenya ubushobozi intare zasarambwe ni nko kuzipima ngo banze bamenye neza koko zizashobora gufata uyu mujyi, mu gihe bakomezaga kuvuga neza ko ugiye kubatombe. Ubu noneho bamaze kubyibonera mu buryo bukomeye, usibye ko batigeze bagoheka kubera ibikorwa bya gisirikare intare zasarambwe zari zarayemo, zirimo izo kugeza ubu gucubya ibitero binini ndetse no gutwika ubwirinzi. Operasiyo zikomeza kwivugana abasirikare bari gutegura misiyo kwinjira ikoranabuhanga ryabo n'ibindi byinshi byabatesheje umutwe. Uvira yababanye imbere nge mu buryo bukomeye, ku buryo yo hakiri ukwihagararaho gukomeye, ariko kwihagararaho ukaba gukomeje kugenda kurangira ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kiri gupanga inama z'urudaca ubwo buryo hari ubwo buryo bazava hano muri Uvira bakajya ngo kurindira igihugu cyabo imbere ndani, ngo kugira ngo 23 itazinjira Bujumbura baciye ku mupaka hano rwose wakavimvira. Gukora icyo bita police strategy ku Burundi ngo bifite akamaro mu buryo bukomeye, kuko ngo nibakomeza kwitiritsimba muri Uvira bazahashirira. Ibintu bidogera mu buryo bukomeye, babwiwe kenshi ko kurwanira muri aka gace bitazigera bishoboka, bitewe nuko babizi neza ko 23 nimarukana n'imbaraga n'ubushobozi bwayo bwose bizaba bana imbere nge ko gusubizwa mu gihugu cy'abaraha bizahita bishirira ibyo gufasha Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse ngo no kugenzura uduce twose ngo turi muri iyi Sud Kivu. Ibintu bikabayobera, ariko ubu byatangiye kuba 23 yamaze kubereka ko bishoboka. Ubu tuvugana urugamba rw'injyana muntu mu buryo bukaze rurakomeje, ariko 23 iri kugenda itera intera mu buryo bukomeye, ku buryo imaze kurenga byibura kilometero kirenga 6 kugira ngo kandagire neza kuri defense za mbere z'igisirikare cya FARDC. Bararebana neza mu byo bisi bitero kugeza ubigomba kuba birebana bya nyabyo, ubundi bayiteguye gusekurana ivumbi rigatumuka. Hagati aho iwe ari kare ibintu biracyadogereye. Intare zasarambwe ntago zigeze na rimwe ziguheka, zagejeje ibikoresho ndetse n'abasirikare b'intarumikwa biteguye kuhabya ndetse no kongera guteteza bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa. Iki gitondo nibwo byamenyekanye ko
Jenerali Maheshi yari watanze itegeko rikomeye ry'uko hagezwe ubwirinzi hafi ya bwose M23 itunze burimo ushobora gupfubya amadrone ndetse n'ibisasu bya muzinga bishobora kuraswa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ibyatumye FARDC ihita imenya ko ibintu byakomeye ndetse ko rwose Walikale Centre igomba gufatwa byange bikunde nyuma yo kugezwamo abakomando mu bwoko bwose, ariko bikarangira benshi babonye neza ko ibikoresho byo bizafatwa bagatangira gutwika ibifaru bwabo kugira ngo M23 itabicakira nyuma y'ambushi zikomeye cyane zahitanye n'abazungu kuva ku tariki ya 29 z'ukwezi gushize. Ibintu byaradogera hano rwose Walikale zone nyuma y'uko hatangijwe ibindi bikorwa bya gisirikare byo gushaka kureba niba bakwirwanaho, bari gusaba ubufasha Kinshasa batabaza mu buryo bw'iriyo muri Etat Major bavuga ko M23 iri kubasatira buri segonda, ko ibyo byose bishobora gutuma bataka gace bakiruka muri ayo mashamba y'inzitane ya Walikale, ibikomeje gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa bubifata nkaho kuko buri guhomba aka gace mu buryo bwa nyabwo. Intare za Sarambwe barwanya urugamba ruri silent mu buryo bukomeye mu rwego rwo kwirinda ko bafatwa nk'abamaze kwica agahenge n'ibikorwa bya gisirikare byose byumvikana muri kara gace, ibikomeje gukurura icyo bisurunturuntu neza muri Etat Major nyuma yo kubura igisubizo cy'uburyo ki bazaba bashoboye imirwano ndetse no gusubiza inyuma intare za Sarambwe zimaze iminsi zifite imbaraga zikomeye. Ubutegetsi bwa Kinshasa kuva bwahomba ubufasha burimo bw'ingabo kugeza ubu za Afurika y'Epfo ndetse n'ingabo za Tanzania, yewe ngo n'ingabo z'abacancuro ngo zikaza kwa Nyamuke ndetse bakanatitizwa na M23 bimaze kugorana cyane ku rugamba ku buryo batagifite uburyo bwiza bwo kugira ngo birinde mu buryo bweruye kuko basigaye bakubitwa inshuro ivumbi rigatumuka. Hagati aho Kongo yihanaguye yamaze kugwa mu kagozi ko kubigiye gutakaza Kivu zombi nyuma yuko yemeye neza ngo gusinya amasezerano n'u Rwanda y'amahoro, ariko nanone ikirengagiza M23 yabahondaguye mu buryo bukomeye nafite utwo duce kandi ari nayo itugenzura mu buryo bwa nyabwo. Ubwo bishatse kuvuga ngo ishaka amahoro ibyo kutangira kurwana ishaka kwifashisha FDLR ubwo ngo no kwihindukirana mu buryo bukomeye, maze ubundi yatangira kwirwanya nayo ikayirwanya, ibizatuma imbaraga zayo zicika mu buryo bukomeye kuko FDLR ikifatiye runini mu buryo bwa nyabwo, kandi M23 ititeguye kurekurana santimetero nimwe ibarizwa kuri ubu butaka. Ubutegetsi bwa M23 burasa nkaho bwibatse mu buryo bukomeye bwiteguye gukorana buri gihugu cyose kandi bugakora neza kandi bugahahirana mu buryo bweruye, ibizatuma ubutegetsi bwa Kinshasa butongera nyabona. Noneho mutabare ibintu byakomeye ubu tuvugana kwa Neva bararayikwarika mu buryo bukomeye kuko bagabwe bitero simusiga ariko ntibabimenya. Uburundi bwarangije no kwinjirirwa ivumbi riratumuka kuko amasoko arashize. Neva arimo kwangishwa ubutegetsi, abadede barimo kangaratete gakomeye kuko ibitero bagabweho none ubu byatangiye gufatirwa umwanzuro ukomeye kuko ngo Red Tabara maze kugera mu Burundi mu gihe ubutegetsi bwizezaga abaturage ko bufite umutekano ndetse ko nta n'uwabwinjirira, ariko kano kanya byamaze kumenyekana nyuma y'igihe kinini bigamba ko ngo bazi gucungera imbibi n'ibindi byinshi, ariko ubu byamaze kuyoberana. Amasoko arenga 3 ahiye mu cyumweru kimwe byakanze abaturage mu buryo bukomeye ku buryo Bujumbura yabaye Ville de Morte mu gihe kinini byavugwaga neza ko igiye kuzarimbuka ibintu ntibabimenye. Inama z'urudaca kandi nyinshi ubu zamaze gutegurwa, abashinzwe umutekano ngo bamaze kuryamira amajanja ivumbi ryatumutse. Ibiri kubera mu Burundi byabaye agatogo gakomeye, reka tuze tubyinjiremo maze ubundi tubikubwire imbere ku rugamba. Ariko nanone ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo ho Uvira yamaze kuba noneho hafi Tombe nubwo bitaravugwa. Ubu tuvugana intare za Sarambwe gukomeza kuyigota, operasiyo z'ubutasi, kumenya aho intwaro ziri ndetse no gutuma abasirikare batayikoreramo, ibitero shuma n'ibindi byinshi biri kushegeza bikomeye cyane kwa Rusiyo byongeye gutuma Uvira noneho ihinduka ahantu h'ingenzi kandi hadashobora na rimwe kongera gucungirwa umutekano na rimwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abasirikare bariyo basa nkaho bamaze kugera muri gereza. Iyi operasiyo yateguwe kandi ikomeye cyane M23 yizo kuva kera, ariko kwishira mu bikorwa birimo ikintu gikomeye turibuze kuvuga. Ese iyi Uvira ubundi igenzurwa nande mu by'ukuri? Turaje tubibabwire mu buryo buri strategy mu by'urugamba, maze ubundi tunagusesengura neza uko bihagaze kugeza ubu kuko dufite amakuru y'ingenzi kandi akomeye. Ibice by'iminembwe nabyo turagarukamo. Ingabo za MONUSCO zagezeyo na AGVM zigenzura gahenge zaba zarabonye iki? Raporo ya mbere ikomeye yongeye kugaragara, iyi turaza kuyisesengura tuyigaruko tukubwire byose bivugwa. Ariko ntago twibagirwa no muri Kivu ya ruguru ko hari urugamba rw'injyana muntu mu buryo bukomeye. Uru rugageze mu gace kitwa Gatoyi hamaze gushekirwa n'abakomando ba M23
barakomeza kwegera imbere mu bitaro binini kandi bigari byo kwegeza inyuma abazarendo baramaze iminsi bikusanya mu buryo bukomeye ngo teritwari ya Masisi bayirimbure burundu, ariko ntibazigera bayibona. Kubera iki? Ibi byose turabifite muri aya makuru. Dufite n'andi makuru akomeye agaruka nanone kandi muri aka karere k'ibiyaga bigari. General Muhoozi Kainerugaba ari gufata ibyemezo bikakaye imbere mu gihugu, yanamaze no kwemeza neza ko aziyamamariza kuba perezida muri 2030. Reka rero tugaruke kuri izi paje zikomeye kandi zitandukanye. Ni ku mutekano, politiki na diplomasi niho tugiye kwibanda. Aha ni ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa, aho uri hose inshuti yacu akadasohoka ngwino tubane. Niba uri mushaka bari bwo bwa mbere uhageze ukandi like ndetse na subscribe, maze ubundi tujye dukomezanya neza muri update ndetse n'amakuru turwa dukomeza kugaruka gatanu ku kandi nkuko bisanzwe. Namakuru yihutirwa cyane ariko arakomeye ku rwego rwo hejuru, kuko ibyo turi kubona nagahoma munwa. Twamaze kwicara kuri operasiyo z'ingenzi kandi zikomeye zigaruka ku bikorwa bya gisirikare biri kumvikana imbere ku rugamba, ariko reka tubanze duhere mu gahugu kenyegeje maze ubundi tugugezeho update zibikomeje kuhabera. Mwabimenye neza ko nyuma y'igihe kinini abadede bizeza neza abaturage babo ko bamaze gutekana ndetse ko nta winjirira igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose ngo byara amagambo gusa, kuko kano kanya Burundi noneho bwamaze kwinjirirwa ngo na Tabara ndetse kiri gukora agatangaza mu buryo bukomeye ko byanamenyekanye neza ko rifite uruhare rukomeye cyane mu gutangira kudobya ngo umutekano w'iki gihugu. Ariko nanone kandi abadede ngo bari kushaka kujijisha abaturage, kuko ngo babizi neza ko ngo bamaze kwinjirira hano ngo nibatangiza operasiyo ngo batazagira ngo hari ikintu na kimwe cyabaye, ahubwo ngo ikizaba cyabaye ngo ruguhiga abanzi. Abadede rero bashinjwa gutwika amasoko bitwaje iyi ngingo ngo kuko bamaze kumenya ko Tabara yabagezemo, maze ubundi ngo bayishinje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kariyo iri kubikora. Abaturage babafashe kuko babizi neza ko igihugu cyabo cyamaze kwinjirirwa ku rwego rukomeye. Ibi bibaye ariko nyuma y'uko Burundi bwari bumaze gushegeshwa bikomeye n'ibibazo by'ingutu, birimo ibyo uko abaturage batakibona ibyo bakeneye mu buryo bwa nyabwo. Abadede nanone kandi bakaba bimye umutekano mu buryo bwari bwose bushoboka, kwivanga mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo yanazanye ubukene bukomeye, kuko ngo abana b'abanyagihugu bamaze gushira muri iyi ntambara ntibagira ingano. Ariko no gutwika amasoko agasha ku bwinshi, abaturage bagahomba bakitwara leta, ni ikintu abadede bateguye bazi ko ngo kizabafasha kurwanya Tabara hiri hose bayishinja ubugizi bwa nabi. Ariko byatumye abadede ahubwo bibagira amanyantege nke ku rwego rukomeye. Ubundi imikino za politike ziragwira, ariko uyu ngo watekerejwe nabi ko Neva ashobora kuba yarashutswe mu buryo bukomeye kazemera uwo mugambi, ngo abaturage bakemeza neza ko azatangiza ikintu kidasanzwe kizatuma yitwa intwari mu guhigisha uruhindu abo barwanyi. Abashigikira ngo nabo ntibongere kuboneka, kuko bizigwe neza ko abarundi batari bagishigikira abadede na rimwe, ngo ariko ngo bashakaga kwigaragaza. Ariko uburyo babikozemo ahubwo nubwo urwango karahabutaka rwatumye igihugu none gisubira mu kangaratete mu buryo bukomeye muri iyi minsi. Ibyago biriyo nagahoma munwa, ariko noneho ibi byatumye ngo bafata ingamba zikaze zo gutangiza ngo umutekano ukakaye cyane mu gukora patrouille ndetse no gutumizaho bikomeye cyane imbonera kure ngo zihigisha uruhindu. Aho bitekerezwa neza ko ngo haba hari abantu ngo bataba bemera leta bakorana na Tabara mu buryo bwari bwo bwose bushoboka, kuko ngo Burundi bwamaze kwatakwa ngo marize ntibabimenya. Ibi bibaye ariko nanone mu gihe byagaragaraga neza ko muri iyi minsi Burundi bwari buri mu cyo bagikomeye cyuko ngo abanzi bamaze kubegera kandi ngo bamaze kuba benshi, ko bizwi neza ko ngo bari kugabwaho ibitero uko byagenda kose kubera gushigikira ngo n'umutwe wa FDLR. Kugeza mu gihugu FDLR byavuzwe neza ko rumuri rutazima, nabyo biri kuba kugeza kuri aka kanya. Niva yaburiwe kenshi abwirwaho ko gukorana na FDLR ikibazo gikomeye kizamwakiraho umuriro utazima, nabyo biri kuba imbere mu gihugu. Ariko bikanatekerezwa neza ko ari nayo ntangiriro ikomeye cyane n'irangira ry'ubutegetsi bwe, kuko abaturage bazi neza ibigiye kuba kugeza kano kanya. Abadede rero kuba batarishoboye na rimwe kugira ikintu berekana neza ko hari icyo bashobora kumarira abaturage mu kaga barimo, ngiki ni ikibazo gikomeye kigiye gutuma noneho Neva ahomba umwanya w'ubuperezida byange bikonde mu matora ari gutegurwa imbere mu gihugu cy'u Burundi. Ubu kugeza kano kanya ntago haraboneka ijambo iryo ari ryo ryose ndetse n'itozi iryo ari ryo ryose rizemeza ibibazo bikomeye cyane byagoreye Burundi by'inkongi y'umuriro imaze iminsi yaraciye ibintu mu buryo bukaze, ngariko igiye gufatirwa mbarigo. Gusa uburyo kizafatirwamo mbarigo n'impamvu ya nyayo ndetse n'abayiteye babwirwa bene igihugu cyangwa ngo berekanwe, ngo bizatuma batakaza amanota ku rwego rwo hejuru. Muri make ngo abayobozi bari nko ku pano bari gukarangwa. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande ku butaka bwa Kongo naho biracyakomeye. Muri Uvira rwagati induru zikomeje kuvuga.
mwarabyumvise neza ko abakomando b'ama 23 usibye ko bari mu buryo bwa gisirikare muri Uvira ariko no mu buryo buri politikoma na militaire bamaze kuhagera ntago bigeze basiga uyu mujyi. Abasirikare benshi baje kwirunda Uvira muri iyi minsi bakubitanye n'icyo bituruva gusenya mu buryo bukaze, haba mu buryo bwo gukora amarondo ndetse na patrouille mu bice bikikije Uvira kuva Runingo Sange ndetse no mu tundi duce two muri Plaine de la Ruzizi, aho ibitero byinshi by'ibitero shuma byabibasiriye. Amabatayo bivugwa ko arenga 3 ngo ariyo maze kuburirwa irengero ndetse bamwe banaturutse urugamba, ko binagaragara neza ko mama 23 ngo yabihishemo ahubwo ivumbi rigatumuka. Operasiyo zakozwe zageze ishingira ku kuba ngo hari abasirikare barazaga bambaye uniforme neza y'igisirikare bagiye kwigeranyaho, rimwe rimwe bakaza bameze nk'abazarindo, bikanarangira ngo bishuye mu bandi babarashe ibintu bigasubirira udubi. Ibi byagiye biba kenshi kandi ngo binatuma urugamba ruba imberenge mu buryo bukomeye cyane. Bikimara kuba gutyo rero ntago FARDC ngo nayo yarebeye yatangiye ibikorwa byinshi bya gisirikare biburi cyo bifata, ariko nanone kandi ihabwa gasopo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko riramo kishota abarwanyi bakagaruka muri Uvira atarabari intambara yabo, kandi mpamvu bagomba gukorera intambara mu misozi ya kure iryagora abakomando kongera kugaruka muri uyu mujyi. Gusa mama 23 nayo ngo yagenda ikubita hababaza igihe cyose bagabaga ibitero mu misozi miremire, nabo baracumaga bakagira imbere n'abandi bikagenda uko. Muri iyi minsi niyo mpamvu Uvira hindutse neza Ville de Morte, umujyi udashobora gukandagirwamo n'abasirikare bakuru cyangwa se ngo banahakorere cyangwa se ngo bagire ikintu na kimwe biha ngo bari icyo bagiye kuhavugira, kuko ubu bimaze kudogera mu buryo bukomeye cyane. Aka kanya ntago twavuga neza ko Uvira yamaze gufatwa kuko 100%, ariko mu buryo buri politikoma byo byararangiye burundu ndetse militeri usibye kuba noneho ngihagaze nk'igishushungwa, ariko abasirikare ba mama 23 bagenzura uyu mujyi bavuga ko ari benshi cyane ndetse no kumenya ngo barihe ibyo bakora ndetse naho barya urunono. Ibi nibyo bitaramenyekana ngo ubundi noneho herekanwe imbaraga z'agatangaza benshi batari biteze. Ubu tuvugana noneho urugamba rushya rukomereje mu bice by'iminembwe, nubwo hageze AGVM ndetse na MONUSCO ngo bagenzura agahenge banamenye neza bagaba bitero kurusha abandi, banatanga na raporo ikomeye. Raporo yabo yamaze gusohoka. Iyi raporo iragira iti: ubugenzuzi bukomeye bwakozwe ku bijyanye n'agahenge kasinyiwe i Brussels mu Bubiligi. Inama z'ingenzi zakozwe mu kugaragaza ibikorwa bya gisirikare n'ibindi bikorwa bizagenda bijya imbere kugira ngo hanamenwe neza niba koko haba mama 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagera ku masezerano y'agahenge. Ubu twasanze ngo ibikorwa bya gisirikare bimaze kugera kure kubi, kandi ngo ahantu byageze ntago bizigera na rimwe bitanga icyizere ko hazaba ngo ubwumvikano bwari bwo bwose, kuko ngo ibikorwa bya gisirikare byagiye byongera, amadrone aracyari hejuru mu kirere, abaturage ngo gerageza guhunga kuko batize umutekano kuva muri Bijombo, Poezero, Gipupu, Mikarati ndetse n'utundi duce twegereye neza Mikenke. Utu duce bivuga ko neza twibasiriwe n'amadrone menshi, ariko Izaya yaragamije gusenya ibirindiro ngo byaba 23 n'abarwanyi batwirwaneho ngo bitagaragaraga muri ibyo bice, byatumye abaturage benshi batingo zabo, ndetse binavugwa ko hari ibikorwa byinshi byangiritse birimo n'ibikorwa remezo nk'amashuri ndetse n'amavuriro. Ibyo bikorwa byose byangiritse, ubutegetsi bwemeza neza ko ngo bizongera gusanurwa, ariko ibitero byakomeje muri aka gace ngo mu rwego rwo kwisubiza utu duce hanga ko ngo habaye insinzwe y'agatangaza nk'uko byagiye bigaragazwa kugeza ariko kano kanya. Ibi byatumye ibintu bisubirira udubi, ariko ntihanatangwa n'umwanzuro ubizakurikizwa kugira ngo byibura bisubire ku murongo. Nanone nta nubwo biranamenyekana neza ikizakurikiraho muri ibyo bikorwa byose bya gisirikare, ku buryo ibintu byamaze kugenda nabi. Iyo hakozwe isesengurwa ryinshi cyane rikomeye ryerekeza kuri ibikorwa bya gisirikare, hagaragara amakuru y'ingenzi kandi akomeye ava ku ngingo zikomeye yerekana neza ko intsinzi n'ubundi kiri ku basirikare b'intare za Sarambwe ndetse n'abatwirwaneho bakomeje kurwana ubutitsa kugira ngo ibice byabo bitazagarurwa ngo byongere bicakirwe n'abarwanyi ba FARDC. Urugamba nkuru rw'injyana muntu rumaze iminsi rwumvikana nkuru zatuma ibintu bisubirira udubi, ariko na n'aka kanya ntabwo byoroshe. Turakomeza dukurikirana amakuru y'ingenzi ndetse na raporo zikomeye ziva muri kara gace, ariko si ibyo gusa. Mwabimenye neza ko agace kagatoyi kamaze gucakirwa nyuma y'igihe kinini gafitwe n'abazarindo igice kimwe, ariko none n'abasirikare baba FDL bakahirondera ku bwinshi kuko ari amashamba magari kandi manini ndetse n'utugigi duto bajyaga bakoramo ibikorwa byabo bya gisirikare. Ariko muri iyi minsi bikavuga neza ko babandi bahibu ababashije kurokoka kwicumu ari bahungiye nyuma y'igihe kinini ngo bihishe muri Nyiragongo hatakiba umutekano wari wo wose. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntago bugaragaza neza
neza igishobora gukorwa kugira ngo byibura abasirikare ngo bagiye kwitsimba muri ibyo bice byo muri hafi na Walikale ngo bazagaruke ku rugamba, kuko ibitero bise militare byapfubijwe muri iyi minsi nyuma y'uko hagurukiwe hakorezwa abasirikare ibihumbi 23 gukora operation z'akasamutwe mu buryo bukomeye zagiye zishigisha ubutegetsi, ibintu bigasubira urudubi. None ntago twavuga neza ko urugamba FARDC yarutsinze, ahubwo kururwana nabi ngo nibyo bintu byabaye, ndetse ngo n'aka kanya rugeze ahantu habi cyane hadashobora na rimwe kuvugwa mu bikorwa byinshi bya gisirikare, ariko ngo byabaye imberenge ku rwego rwo hejuru nk'uko benshi bakomeza kubisesengura ndetse bakanabibona muri operasiyo zose dukomeza kubona umunsi ku wundi. Si ibyo gusa, umuyobozi ukomeye muri Uganda nta wundi ni Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, n'umwe mu bantu bakomeye cyane bari kwivanga mu butegetsi, gukora mu ruswa ndetse no gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi akanabahungeta ku rwego rukomeye. Uyu n'umwe mu bantu bamaze kumenyekana cyane ko ibyo butegetsi no gucungera umutekano wa Uganda ngabishoboye cyane. Ubu tuvugana yamaze kugera mu bajyanama ba Perezida Yoweri Kaguta Museveni bishwe na ruswa ku rwego rwo hejuru, aribo bakuriwe n'umukwe wabo Rwambogo. Ubu kano kanya ko bari gukurikiranwa mu bijyanye n'amategeko bashinjwa kunyereza ndetse no gukuraho ngo umusoro mwinshi cyane mu butegetsi, ibintu bigasubirira udubi. Umwe mu babigeze wamaze gutabwa muri yombi ngari kubazwa 8 ariko turaza kubabwira neza ibya makuru, tunababwira neza uko biri buze kurangira, kuko ibintu bigaragara neza ko aribwo byatangira ndetse no kurangira nabi byose bishoboka ubu twamaze kubimenya. Si ibyo gusa,